Yeah, eja. Empom te saying. Nyame Adum. Wakosam ne say ade abedan so pass penipa say yehwe na yemwa efiri say ohu dwa wo. We dey madam ase. Last year December. Which is 1st December last year. And me kope adwuma wo maami bi a friend Malalee Adepa. Your friend is saying Malalee Adepa. Malalee Adepa. Yeah. Adi adwuma. Pacho Nestle distributor. Okay. Nti me call so pe me experience na ade a me wo offer me. And me nene start say ye adwuma. Na omo so close to checks omo ye ne say obeye we a omo betu car just wa balance ansana wotu car say December na me start say me fa niam no me balance ansana me sa fa niam January o balance na just on ni omuka o balance zero but o calculate debtors wa bonte na stocks in van na o kambo mu a o say ne omo pe nkrata so no o say ni na pepepe enti me balance December January so me balance March the same thing me year juma anti June na take stock na me coordinator say shortage of almost 81,314. I'm say 800 million and I say 1 billion yeah sir so friend me na say no say any say dia me fa me krata nyina nya dey emra nti me call na me ne tenase onam din kan ne start process ye hwe bibia mu payment amaye ene niema mafa ene expenses ne driver salary ni adi nyina still yeah the same thing ena osan ne me ma your warehouse manager also ne me go through the same thing ya go mu hwehwe nkrata mu the same process ye ho hwe enti last one na ma me na so ene me go through the same process enti true process no me hwehwe nkrata mu na me hu say me benya figure bi a wo me yi ne mu a pe omo so yi ye ne man mo warehouse wa wo be endo so warehouse manager no be endo so with the signature now also we are also our first stocks no so also and also with your signature with date na say actually say why then offer stocks no enti e course wa na me hwehwe me ne me to me safra me bra bi say omra na me ne hwehwe na asema ayi den atumini me bra no so tie wa na so no so eye den e gbo anan na obai nti pe checks aye na say sa invoice na ya endorse no sa invoice number na so sesa per invoice oji statement a sesa first one na yenya invoice number of 133 no yenya ba ko 131 yesa printed the same statement yesa nya no 132 na me bra so no invoice numbers there say one ewo invoice no so I say the same with statement or say tally na just assessant na say assessant oji statement na 133 no uhu bi 131 uhu bi 132 na say wrong ye bomo ko mo say mo ye audit na mo say we ye audit kura na no any consequences because mo ye audit wo January stocks amode ma me invoice number 6 e also the same 6 why say sa na ma we mo say my auditor e koye one instead of 133 e koye 131 na o say hu bi 132 me mpere nti kikiri na ze ma me ne de on de gina se chenchena o gina sika nti masa go through ahwehwehwe ne mama na me hu se December no ene ma me fa ye no pe me ayi am ye no payment am ye no fine eye but figure me de be wura me de compare me payment na ene me yi na eye no ano no ba figure me de be wura mu wo your friend say January no na 200,897 nti me hwe na me say figure dey sondodo because say yes anka early January no nka mo money ma mame ko mo money ma mame because figure no so because o mo hwe pe ene ma e wa bontin ene debtors ne stocks in van na
kasika no so komo ma me nti me be hwe January early January niema so am fa na se me fa niema so 92,418 am say ti ma ya ti opening na se ma me no de che se ompe ma no kra kasa eti ma me no de say o de Malalee Adepa ompe ma no kasa eti na se fo nyoma no ton mpacho han okay ompe ma no kasa eti ne dia ne se tietia ne se sa so tejina abam no sikana ba bedi mi ho na me say oh na even kra salesman fine me salesman maybe ato aduane kra na sa sika de adai nti opening 800 million ne achiri nti se sia no so sikani ni wo sikani ni mi ho ena ma me no so sikani wo o se wo me ho oje wo me ho na ohwehwe enkrata mu omo ye auditing no ya mpase se sika no wo ho e ba je omo ye auditing no omo pa je se omo pay omo so stocks ma peke ene payment amaye no chese sa shortage ni ede ewom me so 800 ni wom 800 million wom na osususu se omo emfa bibi emewura mu a wanhu ana se enyoma bi omo bunkama fa so na so afo wani so wanhu eja enu ntina na me yese invoice number there so we raise invoice na say number na ye 1 or say ye 1 oju statement or say ye 1 invoice number 2 or say ye 2 yenko school kra na kakra ya ye edwuma kakra ya same ba ne na ase de sana be bia oji invoice number etie and secondly like opening balance of December January ko so ko unya opening balance unya closing balance unya opening balance closing so January February March by when entesa eti dia pa na ujina so sesi asiska na eni ho sesi a ne de ma me ne so ogini sika ena me so me hu mitirimu fan because yes mpenifo say utirimu fan anti amoanye den receipt number no kwa ne sabri evident kura so sika ni ho receipt no kwa receipt no ena December no sa stocks na me fire no pay me checks no chere say sa enema na ewo December no figure no na e too huge say komo be hwe say 200 yi figure ni free ho a enkrate da wanim no chere say sika no ho e de be na so gina so say wakofa nyo bi na wonfa nyoma bi a amasika no gitum se ni ho epacho sa invoice number no na that the same invoice number no so omo endo so pe me bra so call e pushi omo so de omo kofa bae na me so me endorsement ni so enyoma akofa no omo ansensan krata no so ade procedure be na mo fa nyoma mo ye no so ansan na nyoma na pie epacho procedure you use here warehouse manager no be endorse invoice no so ansana oyi niema no wi a o cross check wi a no wa endorse o wi a na so cross check na wa endorse so ansana wa bie o ka to aide asesa eno ye month be eno ye February 28 February enti efri bra ye fa wadwuma nyina no kofa nyoma o san a na de o so asan eno me krata wo nyina warehouse manager endorse na me so ma endorse ena sa krata no kwa no one sign sa krata no kwa warehouse manager so sign adentia me ba eja eno de omo se na me pentem na me so no enye no kre me mefa na ma me pentem me de kwahin say even class customer bi na so afre me a me twen ansa so say me endorse na endorsement no eja ya de how many minutes na de endorse enti wo one sign man sign so ena warehouse manager sign enti sa receipt no gitum say eye wo a ananye wo a sa receipt no say me nyintum because the enti am nyintum ye invoice number no so e san wo so no san asesa enti e wo say nyoma bia wo fa no warehouse bia no wo sign me sign na manager no so sign no so sign sa nyoma no one sign me pa cho man manager no so one sign me pa cho man na mo mienu arefie be na ba mo so me pa cho ene de etoju omo a enti ese omo ka sa nyoma no fa ya so be ka say eno de se omo wo evidence e kire se me fa sa na ma na kura na eja me pa che se adentina ya me man wa mama sign na wo de ne ma invoice no ma me say me fanko without endorsement say fako just like that se matiefu twa picture na yenhwe na yenfa sa invoice no to TV no so na che se mokofa nyoma enyoma ebeyi agu fom se wo dia no e wo se wo sign yes na che se nyoma no wafa na che se wafa na warehouse manager so asan endorse na ono so hu se wo yi nyoma na ma
enti akoma se wo one sign no good manager no so ansan e dey say nsan nyoma no ehe na afa eno de gise eja mo ntina me de abeda mo gise no ebo ye say enyoma na san nyoma no nyina eno rate 47,314 400 million ni nwia no achiri po sure sa sika no nyina so se wo ho sa sika ni na sa receipt na wo ansan no susu se eye ni momfa so ana wa ankofa nyoma bia eno na me ye 100% sure the TV no so mame yes enti de mo asensan no de asensan na wo left no chichirim ya sign supplied no wabo date me so ma endorse na mabo date every so no almost start adwuma nyina no say ya na wo sign no so asign na de dan chen no asi February no kofa anwoma no eno na one sign no so ansan etu susu say ho no mo fa di ebu kata no efa so na me pacho hoye one factor because that the same invoice number no so esesa de mo ansan no good invoice number no esesa oje statement na enen en match cause per me receipt na me ya me invoice is auditing me ne if buy no case ni ba sa no me ne coordinator na start here na me ne tenase here na warehouse manager no so me ne tenase na emsa no ne here den the last one na ma me ne bam ese still na omo de omo insist scan wo me wona me say no me mfa musika me ye nipa fa me yi bi ato aduane dia na nye sika 800 million me di yaden okay na je se osusu se ma me no one ne ka du sika ni ho me ni sika kakra wo me ho kam die me kwa akwajeje di abre no na 800 million o ka ho asem ne die eja je se o se chenchina achen e wo ho ade na abeye chenchina je o so me ho a fine eja ntina me de abeda mo se baby wo ho a ono ama me no betu anamo ama yakwa na yakwa hwe fine me okay obeba nko ama yakode a me okay se so man na se ono abekwa akwa ni sika me okay okwa asore we pacho me ko word and spirit o da soko me pacho me ko sure maintain ma bia say okay eno e bofo tene ko ho ye hwe ne ni nkomo pani pa me mo akwaba me je so me nua na eno ane maame no ene adwumafo no kohyia e fa abrantie yi ho de ne kosi ye amenu amedase eno a ye ne maame adwumawura ekokohyia na ekohyia no maame ne kire ne se bank ntabo account na se finance a onhye da ne nim de wo ho pa ne mom ni nipa wayi na ohwetoto sa ne ma na je se ye twen e ma ne frɛ nipa ne ma ne ba nti ampa ofrɛ abrante ne ma ne ba bedrui ti ye se ne bebu sensem ba ko bi mienu na ye hunkyiremu a ene ne kwasem a ewom na meme ye se nka abrante ne mfa ne krata ode kire se abrante afa adwumawura sika no emra na nka menyina so misa ne nsem bi esan se in finance no se oye stock ya eye opening balance any closing balance ne ewo se wutimi ede hu na dia ba ko abrante na ohwe maame no finance no ekan ni se bibisa se nyem bia omnya abrante edi adwuma no ebe mfie se ni medana mi se mfie ndos oye se abosome bronya abosome dumie na December last year na ohun abrante ti maame bisa akrache ne se ebreban na ohun se maame ni sika saa no ira ema oye se ye busumi num ye twa mu ya na mbisa nse se abrante ne ba be fa ne mani free ho a ka na odidi dwuma no etimi fa enema anobo som be se omo ye se etimi fa be 90,000 to close to 1 billion na mbisa se ne se na tie dia na tese wo se sa 81,000 ayra ewo menim kwa de na se kire se meni niema obefa ye no so hwemu abupan a be bupan be de okono be ba ko de abrante amfa sika na ama to ye se okay enkrata obetimi dia di adanse fa kwadu omde to abrante ho no enini ho sei ti te be ya di anka ye ma no kosi nyame adom e kina wukuo dai nanka onfa sankrata ni nyina emra nanka meni ntimi nhia na ensembisa ba ko bi a be ma obi ate ne ho ase no ka ye misa ti na wo soma amia na saa na ekopiem anti sia no maame no krache no se obeden krache bi beba na ya go through san ene kwan so ano no anti chenchina achen omse abranti iska wono ho
o abrantie de maame ne se ne adwumayefo na wo nyina se da abrantie se sika ne wo ne ho ne mom de bedi adanse anka mama ne won be ya adwen se sika ne wo ne ho ne na krata ne so omo so antimi amfa krata na mi me bisa omo nsem ba akomyenu wantimi amfa amba na wo se sa brandie eni ne ho nti e ma ne bre na omboaboa ne ho nyina na ompesa krata ne nyina amra se de be obetimi approve a kire sompa ne atifo nyina se no kure se Justica Juchiri Dino, Aquacudi Abranti Hon. Nabusa no numbers no I change free invoice no. Empukra no so be fan your man son or dear piano. Manager best sign na sales manager is was sign no. At said the TV no so sa paper na once and sign no. Ubusa once them. Many are me bisano. Na mamma no ye or dear and say. Or no dear crata na. A branty H. Ho da say, young science and no creno. A idea adwumayefo ne nyina ne titu ni sa sales warehouse officer no ejitum se sa ne ma na idea wa ba be akwakoto we hu sika eden e maye na meme ye se ne system na e capture information na was store ho no e betia ba se e manipulated o se da system no mi na mete ho mi operating machine no nti kwan bie no be fa so system no betima eden e manipulated na me chan se e ya fidie nipa na te ho nipa na emu adwuma fom so nso nipa ho nti e bia na system na bia obi afakwati kwan bi hacking no na se wa jamin nti na ma provide that unauthentic information na about no one dey wanye nta system no dey fin bi ni hu na mo inform so ne dey e paper no sika branch no ene e be share ya ene e be hu no kwase mo set sa say a branch sika e wo ne ho anase ni ho na figures nta account me dey ma no December wiye no enim say offer krata ta branch be fa na say eye one ono ne krata so na ye say ye one na warehouse so ye say one but bi o ha obehwe abrante krata so no na eye one but according to krata process na enye one na ye number fofo na yes system no so na print ya yes system na print ya ba interna me share say nka be ya nka maame no ma ye fa adwen bi nko say bi system ni betime manipulated na nka ye ma expert eme access system ni unse bi a semfum so bi na ba system ni ho so de ye kan bi a wanye antum system de fin bi ni ho ye ni abrante ni nsia ni ho o se maame de say Malalee Adepa Malalee Adepa next nyoma no ton okay enchire mu ni mu ada ho